At katwa ang nagdiri, unit pang pasahero na jeepney, naatakan may kamali, iti aten atwa at ammi, dagi piti agririri, at naganti si Buken Sinti, nagkatukaw na inanglit, at binabasol na bangsi. Nagpengit ito at ammi na bangit rambol, unot ti jeepney, nagpenot ti driver ating itat nun, mapanagri-piri. Nawet, tanakib yang tay konduktor na ang habos na tupul, nangisit ay ramraman ay anapisti. Dali pasahero ating dera, Maria Kusip, inagan na, ang sangitan na tayo lako na, kaya kamatis na tugawan na. Iti palantalobig sanda, kas na ubing amaladaga, ingkusay-kusay na sa kanan at lupa, Esteban bilin na. Kaguta di makaanawa, tayo tingti a driver da, impayawan na tayo pagsiit, kani konduktor na ang isit. Nakakungit tayo tindera tayo pagsiit, ako nada, imbala na kamatis parya, kas tabulintik hindi ratorna. At katwa na nagpili, unit kang pasahero na jeepney, naatakan payot amating, iti aten nagwa at ammi, dagi iti agririri, at naganti si Buken Sinti, at katugaw nga inanglit, at pinabasol na bangsi. Nagpengit ito at ammi na bangit rambol, unot ti jeepney, nagpenot ti driver ating itat nun, mapanagri-piri. Nawet, anakib yang tay konduktor na ang habos na tupul, nangisit ay ramraman may anapisti. Kaputa di makaanawa, tay tingti a driver da, imayawan na tay pagsiit, kani konduktor na ang isit. Nakakungit ay tindera tay pagsiit, ako nada, timbala na kamatis parya, kas tabulintik yung tirador na. Nagsalan tiap apa, kabuken tindera amarya. Nagsalan tiap apa,